we going? Loy Krathong. Okay, so today is Loy Krathong Day. So we're going to the nearby river para mag-Loy Krathong. So wala mi nag-car. Kay poor mi karon. Or ganang ngot lang. Wala lang parking space. Okay, no parking lot. Hindi na. Okay, wala tayo picture together. Tabi siya. Say mo ha. Kana. Cute. Kana kani? Dili, diri po. Nice pa siya. 50. Loy Krathong. Loy Krathong. Nice kayong light. Ang likod. Katahan. Mangita sa big posporo kay dili na mo mapatangan mo. Madaygutan ang kanti. Okay. Nice lang, cute lang Krathong ano. Ama ni mong lighter. Lighter. Lalo kami sa pagbusa. Okay. Okay, let's. Okay, let's offer our krathong na. Na off. Okay, mo ha. Tahan kini wala di siguro kusog na hangin din. Kusog yung hangin din yan. Okay, let's pray. Love you. Love you. Ate Loy Krathong. Loy Krathong. Wait, kason kuan. Atok sa mga kuan.